Zuma kuma mpukoni wa ndini ya magumoni nigo chwera mwari wa miaka 21 Kyoto rotikiro nende awatikenya na mweri yo Kyoto wa kune kimuromo na njara chiakie chiona itwe kurekana mwari ona retwa Anne Kambura ithirete akiura ntuko injuma tariki 11 mweri yo tete salona kidura na era nonto barugendo rokiro guta college bere mweri yo kyokoneka yotai jaine nene kuromba dirikari budi guchunkoni na mpwiri kenda bona kana bamenya kaumo kaiko kya mwari woni kireko samula gaishima na ronaru rokeba warida mibango ya mathiko ithiete mbere muchiojo wa James Mweti achiari baba baredirikana bwega njuma ya tariki 12 mweri oju rira mwana wago wokurubwa mianka 21 Anne Kambura aurire arinjirani kuma salon tere chia Mbondo wadi ya Magumoni neo yari ntugo yake ya kwithuranira gucoka cukuru ya Kiriri Nairobi nara arathomagira diploma ya urugamiri bwa aruti wira kana human resource rainde twamwetera atauka twaringa thimo yake ne kurira indete kono agwoca arabu twacoka loyo gwake tutamwona auke twamwetera ura tukinambiria shughuli cia kumuceria njirere aurire nayo yari akiriga muno no nabobote bwega na thienera chief na mwera chief mwana wakwa nti kumuona na thie kanithani na uga nera ntula na bubu nde twageria go trace bale ale ana skuru na thie na tumana maria mathomaga na mumau na ceragia mambira mwana kinya thainu ati kuonekana kuri alalaga aliku ibaringire ripoti wa chibona gituo kya Borichi ende patabariro mwana wago mwanka Jumatano ya tariki 17 twacha turi kwa chibonero thimo yaringagwa kugatwika kwina muntu oneka ageretwe kithimani na mwana wetu aitetwe agerwa ni next na bau gwetu mucii gututhamite nontu baba gatugurite gwetu gwaciari ma muthuru akwa bau mwana wakwa aitirwe ni wa bau tu mweri wa Kambura warutirwo kithimani iki wogetwe njara na nkuruki akunekwa kanywa onto bravo kuonania akwire gikuo kya ururu kuringana na ithe wa Kambura ripoti ya postmortem yonanirie ati amuragi bambire kumugwata kwa inya mbere ya kumuruta mwojo ndagitari ni aukire atwere ithia atwira mwana wetu kambatirwe aripo akiragirwa kithimani mau mamwitire mamugera kuma kibingire bururu buria gutioneka nkinya muntu anwa rumwe unkibota kumenya kana kwina muntu uri bau kithimani kiu ende achiari baba bariuria thirikari ithingatire onto bobo kenda haki ya mwana wago jonekana ahula kwa kinagirwa kithimani riu nenkiuga ananga bana wetu anakindike make matutethie kumenya haki ya mwana wetu metikire tu kutwigwira kiao nontu riu tu bau turi gutena mbia twinacio na yani buria tunkibota kufolo kungeti injustice ya mwana wetu akiboreria antu baba bamuchie MCA wa wadi ya Magumoni Kithinji Savea ariuria ura wonde aomba kuigwa ari na ndeto ciumba gutethia wikirwa mpeni kwa thuganirwa anenkanire ripoti enu ukabitha moragani ukorwo kemenya riu niwe withi nani nonto ho batagwiciria ate gwicira na gwici kogwa na kabakaba tugwitikire ugeno kwena muntu mukoru utwika no ni antu magu gutwika ni monekire tafadhali no akorwo agikira kuga ni mau naci ambire na ambire tu kana cyo na mbora gacutha mandikire marito manto mau ni nkabirira ndisi ai Kithinji na meneretie urugi na wendia bwa Nchobi ndege iwatho akiuga ibubu kureta wagibo karia ntereino nituragia na mheshimiwa wetu Patrick Munene na mwanka machibu mametwa na monitora maringire thimu tuku twamera wakora matithirie Nchobi no muntu natikana na wera cioke akarimenda kana ciari kwenda wera temenge iguku twamaruta nkobia mwato support ya nonto Nchobi gote itepota kuthiere mera bantu anto magio maramari nonto muntu aini light senses atithi gwiciria kwena kana kaka nini mukena thio kaombirira mwe anto maengi machibu na anini bago bagipejagwo mukana wa kweberwa wirani barega kuthiria Nchobi no ntere ciago thini wa Magumoni ward na pato na kera merie thini wa Chuka Egamba Ng'ombe constituency chief
assistant chief nu njobie karemera gwake na njobire kuthukia antu akorwa tayari kurutwa kiremba. Nkiripotera Wero TV kuma Ntere cha Mpukoni gichigo bunge achuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.